Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe mwese mukomeza kugenda mukurikirana amakuru ku Inkuru Mpamo TV. Ni amakuru yo muri iki gitondo ku wa kabiri tariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, dukomeza kugenda tubifuriza kugubwa neza no kwishimira umwaka mushya wa 2022. Nge ndi Claude, iyi ni Inkuru Mpamo TV, tukuzaniye amakuru rero yo muri iki gitondo ayaraye nazindutse muri iki gitondo. Kugeza ubu ngubu turakugezaho uko byifashe muri iki gitondo kwiriya action za Makobola kuri kiriya kibaya cya Tanganyika mu misozi kirangamiye. Ese byifashe gute kugeza ubu hagati y'abarwanyi ba M23 bafatanyije na Twirwaneho, aho bakomeza gucunganira hafi n'ingabo z'u Burundi ziri kumwe n'abacancuro, ingabo za FARDC, Wazalendo na za FDL. Urugamba rugezeho kugeza ubu kuri action za Makobola. Ni igiki kiri gutegurwa ku ruhande rwa M23, ni igiki kiri gutegurwa ku ruhande rw'abarundi. Turaza no kurebera hamwe andi makuru mashya hamaje kumenyekana, ikigiye guhuriza hamwe abagaba bakuru b'ingabo z'u Rwanda n'u Burundi muri Zambia n'abandi bagiye batandukanye muri aka karere, bifite aho bihuriye rero n'intambara ikomeza kuvuza ubuhuha muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ariko twaje kumenya andi makuru y'ikigiye guhuriza hamwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda n'u Burundi hariya mu gihugu cya Zambia, dore ko abangaba bagomba no kugirana ibiganiro mu buryo bw'umwihariko. Ku rundi ruhande kandi Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yakomeje kwikoma abantu bakorana nawe muri presidence. Uyu mugabo arikoma abantu bakorana muri presidence avuga ko bakeza abami babiri, ashaka kwerekana ko hari abamukorera ariko hari n'abandi bakorera abandi bantu bakomeye muri CNDD FDD. Aya makuru nayo turaje tuyakugezeho nandagiye atandukanye, ngusaba gukora like rwose nturangije kino kiganiro udakoze like, biradufasha gutuma Google idukorera recommendation, ukore subscribe kugira ngo udufashe kwaguka tureko twagera ku bihumbi 50. Ukoresha bino biganiro ubisangiza abandi. Reka dute twihuta cyane rero mu kanya rero tugiye kurebera hamwe uko byifashe za Makobola kuri kiriya cyerekezo mu kibaya cya Tanganyika ndetse no mu misozi kirangamiye. M23 iri gukora ikirateganya iki? Abarundi FARDC, Wazalendo, abacancuro ku ruhande rwabo bahagaze gute? Bari gutegura ibiki? Aya makuru ndaje nyakugezeho, ndetse tunarebere hamwe icyo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda cyangwa se inzego z'ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda zigomba kuganiraho n'inzego z'igisirikare cy'u Burundi n'iza Kongo hariya muri Zambia. Se bagiye kuganira ibiki? Biratanga ikihe gisubizo? Mbere ko tujya kuri izi ngingo rero ndaza kuba ndi kumwe na Emmanuel Imbone yanjye umaje kumenyera cyane, dore ko hari amakuru twakusanyije kuri izi ngingo zose. Ariko reka mpanze mbagezeho iyi nkuru ya Perezida Evariste Ndayishimiye ubona yuko akomeje kwikoma bamwe mu bantu mu butegetsi bwe. Hari n'amakuru nakugejeho ku munsi w'ejo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gitondo cya kare cyo ku munsi w'ejo, hari ku wa mbere tariki ya 5, yageze mu biro bye mu buryo butunguranye. Ariko akaba yarasanzwe azwiho kuba yageze mu biro bye cyangwa se muri presidence y'u Burundi akunze guhita yigira mu biro bye. Ariko ntago ariko byagenze ku munsi w'ejo, ahubwo yese ajya kureba aho abakozi baba basanzwe bateraniye, mu gihe hari n'abandi batari bakagera mu kazi. Perezida Neva rero yahise ababwira ati namajije kubamenya muri mwebwe, hari abanyereka ko bankunda nyamara batankunda, ahubwo bakorera abandi bantu, ndetse ngo niyo majije kuza hano ngo turaganira mukanyereka ko mu nkunda, ariko namara kugenda bamwe muri bo mugasigara mumvuga, kandi hari bamwe batubahiriza gahunda nashyizeho hano muri presidence y'u Burundi. Ati rero namenye ko hari abakeza abami babiri. Hano yashakaga kwerekana ko hari bamwe bagendera ku mabwiriza ye, ariko hari abandi bagendera ku yandi mabwiriza. Amakuru akavuga ko hari bamwe mu bikomerezwa mu ishyaka CNDD FDD bahanganye nabo, aribo Perezida Neva yashakaga kuvuga, cyane cyane umugabo witwa Reverien Ndikuriyo, ubona ko bahanganye. Perezida Neva ati rero murimo gukeza abami babiri, narabamenye, mwebwe murambwira ko rwose dukorana mukanabinyereka, nyamara namara kugenda mugasigara mumvuga nabi, kandi namenye ko hari n'abakeza abandi batari njyewe. Ati ibyo ngibyo ntago nzabyihanganira. Ni Perezida Ndayishimiye rero yagabishije iki ni Kirundi abakozi muri sentare nako muri Ntare House. Ntare House rero niko bita presidence y'igihugu cy'u Burundi, avuga ati sinzemera abantu bakorera abami babiri cyangwa bakeza abami babiri. Ibyabaye mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2026 mu biro by'umukuru w'igihugu Ntare Rushatsi House nakataraboneka. Perezida Ndayishimiye yagirije cyangwa yashinje bamwe mu bamufasha amabanga cyangwa se bafatanya akazi
ko batamukunda, ko bamwiyorobekaho, ariko bakorera uwundi muntu ndetse ko bakorera n'uwundi muntu yavuyeho abashije yavuyeho agabishije abakozi ko atazokwihanganira uwo ari we wese ariko akorera abami babiri. Hano rero amakuru akavuga yuko Neva yanababwiye ko yashizeho gahunda y'amasengesho muri presidence mbere yuko akazi gatangira, ariko ngo abaza gusenga ngo nabakozi bo hasi, ariko babandi ngo bigira ibikomerezwa bo ngo ntibajya bitabira iyo gahunda kandi yarayishizeho. Akagaragaza ko abo batitabira iyo gahunda ari bamwe mu bamurwanya ndetse bamwe mu bakozi muri presidence y'u Burundi bashobora kuba bakorera abo bantu, ariko ashaka kwerekana ko ababyihisha inyuma ari abantu bakomeye mu mugambwe wa CNDD-FDD. Murumva rero ko ibintu bitoroshe hagati ya President Neva n'abantu bo muri CNDD-FDD, kugeza ubwo abwira abakozi muri presidence yuko bakeza abami babiri, ngo hari bamwe bakorera mu nyungu ze cyangwa se bamukorera bumva amabwiriza ye, ariko hari abandi bakorera abandi bantu bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Aba yashatse kuvuga ni bande, uri gushirwa mu majwi cyane rero ni Reverend Kuriyo, umuyobozi umukuru w'ishaka CNDD-FDD n'abandi bagiye batandukanye. Iyi nkuru reka tube tuyivuyeho mu kanya, tugiye kugaruka kuri ya makuru, ariko reka nze nkubwire yuko President Tshisekedi ku munsi w'ejo yongeye kwinyabya mu gihugu cya Angola, abonana na President Joao Lourenço mu rugendo rutamaze igihe kirekire, rwamaze nk'amasaha 2 cyangwa isaha imwe, agahita yongera agasubira mu gihugu cye cya Kongo. President Tshisekedi rero ngo yaragiye kuganira na President Joao Lourenço n'ubundi ku kibazo cy'umutekano ukomeje gukomera mu burasirazuba bwa Kongo. Hano Tshisekedi akaba yarabwiye President Joao Lourenço yuko ngo Kongo ikomeje kuvogerwa n'ibihugu bigiye bitandukanye, asaba Lourenço kugira icyo yabimufashamo. Ndetse Lourenço we President Lourenço wa Angola yagaragaje yuko rwose Tshisekedi yamubwiye ayo magambo, ariko ko bakomeje kwigira hamwe uko bakemura kino kibazo ku rwego rw'akarere. Ni Tshisekedi rero wagiye muri Angola nyuma yaho rwose mu minsi mike yashize n'ubundi yari yavuyeyo, na mbere yaho yari yagiye mu kwa Daddy Sassou Nguesso muri Congo Brazzaville, hose bikagira aho bihurira n'ikibazo afitanye na Alliance Fleuve Congo mama 23. Ku rundi ruhande rero reka dukomeze dutegereze turebe izi lobbying n'izi ngendo za Tshisekedi muri Angola zikomeza kugenda zisukiranya, kandi akomeza kugenda yerekana cyangwa se reka President Lourenço yuko akomeje kubangamirwa cyane n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Havuga ko 23 ikomeje guterwa inkunga n'ibindi bihugu by'amahanga. Reka rero tube tusoreje zino ngingo hano mu kuzirambura, ahubwo duhite twihuta cyane kuri ya makuru yandi nakugejejeho. Imirwano igeze 23 irategura iki kuri kiriya cyerekezo cya Makobola. FARDC abarundi n'abafatanyabikorwa babo bari mu bihe bikorwa. Abayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda bagiye guhurira n'abayobozi bakuru b'ingabo z'u Burundi Kongo muri Zambia bagiye kuganira kuki. Aya yose na makuru twagukusanyirije. Reka rero dute twumva bwana Emmanuel rwose ku murongo wa telefone, dukomeza kugenda tubiganiraho, ariko mu buryo tubaha amakuru mukeneye yose. Tubaha ikaze mu kigo Infinity Tech Solution. Ndi twagize Albert. Mu kigo cya Infinity Tech Solution tubafitiye systeme nyinshi cyane zitandukanye. Uyu munsi wa none product ngiye kubabwira ni product nziza cyane tubafitiye, imaze guhindura ubuzima bwa business nyinshi cyane hanga mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mbwire abantu bose bakora business zigendanye n'amabare, restaurant, ama coffee shop, ama hoteli, inganda, abo ngabo bose twabazaniye solution. Iyi system igendera n'ubundi ku bintu bigendanye na internal security control, ubwo igendera kuri role and permission nk'umuboss cyangwa se ndi manager, aho mpita mbona imibare ku munsi y'amafaranga, nkabona uko bimeze, nkabona amatoto orders, nkabona expense, nkabona profit yanjye ntiriwe ntambakambira mu bintu byo gushaka ibintu bigendanye n'ibitabo. Niba uri nk'umuseriveri ugomba kuza ahangaha ukabona menu yawe, ukaba wakora, ukaba watanga amaoda, ukaba wareba ibintu byose wakoze, byarangiye bitararangira. Niba dushaka nka raporo yo guhera ku itariki nini kugera kuri iyi nini, za expense report turazibona, profit and loss account turazibona, za income statement. Niba uzi yuko umunsi ku munsi wirwa udiringana n'ibintu bigendanye na inventory management, biri gutaka ibihombo, biri gutaka abantu baguhombya, iki ni igisubizo rero twazanye kuri market. Mu Rwanda dufite abakiriya batari bakeya nkuko niremaze kubivuga bari gukoresha iyi system. Bwana Emmanuel murakomeye? Uraho Claude. Yego, umwaka mushya muhire kandi wa 2026 ndacyawukwifuriza. Nawe bikuhera gutyo. Bwana Emmanuel, reka duce tujya mu makuru. Hari inama iteganyijwe kubera muri Zambia, ngira ngo izaba tariki ya 8, ariko izahuriramo abagaba bakuru b'ingabo bigaragara ko basa nkaho bugo bahanganye muri aka karere ku kibazo cya Kongo.
ndetse iyi nama ikazaba igomba kwiga ku kibazo cy'intambara iri muri Kongo. Izazamo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda na minisitiri w'ingabo z'u Rwanda, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi na minisitiri w'ingabo z'u Burundi, n'ibindi bihugu harimo Kongo, harimo za Uganda na za Zambia, ibyo bihugu byo muri SADC. Ariko wajya kureba ugasanga ibihugu byo muri SADC n'u Burundi buzaba buri muri iyo nama na Tanzania bibogamira ku ruhande rwa Kinshasa muri iyi ntambara bahagaje muri 23. Ibiri mu Rwanda, Kenya, Uganda nabyo bizohereza abagaba bakuru b'ingabo, ubona ko bishigikira impamvu yo mu 23 irwanira. Iyi nama urabona izagera kuhe musaruro kubwa urabona iteraniye iki? Cyambere cyandagira nkubwire yuko nta musaruro ishobora kuba yatanga ku mpamvu ebyiri. Impamvu ya mbere uzi ko nidufata abagaba bakuru b'ingabo n'abaminisitiri b'ingabo bo muri Kenya, Uganda, Uburundi, Plutôt n'u Rwanda, n'abantu bari bashyigikiye amasezerano y'amahoro biciye mu ngabo, biciye mu kubahana kwa EAC. Uzi ko banashyizeho n'ingabo za EAC. Hanyuma rero SADC uzi ko yaje isimbura iza EAC. Bivuga ngo ni amahara, ni imiryango ibiri iri muri Afurika ariko y'amahara abiri atumvikana. Icyo ni icyambere. Kongo n'ubundi. Kandi ni ikibazo cya Kongo. Sinzi rero ahantu byaturuka kuba SADC yakiyumva muri East African ku buryo byahura bigahuriza hamwe, biramutse bihurije hamwe bikagira imirongo migari bikoresha, ingabo zose zikisangamo nta nimwe zibogamye. Ariko urebye uburyo SADC yatsindiwe Igoma, ukareba uburyo EAC yavuye hagati ikagenda na Kisekedi akayituka, numva izo ngabo zitahuza ku buryo zakorana operation, ku buryo zakora ngo zisanzurane. Kandi ubwo izo ngabo nazo zazakenera indi support ya MONUSCO cyangwa biriya bihugu by'i Burayi bya Union Européenne biba finance. Je rero numva nta kintu kirimo cyazagarura amahoro muri Kongo, nta na result irimo yo kuvuga ngo iyo nama ngo ari ikintu yakemura ku makimbirane ya Kongo. Abakongomani ubwabo nibo bazicara bakaganira bagafata umurongo w'ibyabo bakabyumva. Kisekedi nawe akareka kuva ku izima kuva ari ya M23 bamura kujya ku biganiro, numva nta kibazo cyabiteza. So nareba rero biriya ni nko gutanga abagabo ariko nta result yaboneka. Nitureba rero muri ibi bihugu hari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda na minisitiri w'ingabo z'u Rwanda, uzahahurira n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi na minisitiri w'ingabo z'u Burundi. N'u Burundi bukomeza kwerekana ko ngo u Rwanda rukomeje gufata ubutaka bwa Kongo, ndetse u Burundi bukamera nkaho bwihinduye Kongo, bunavuga yuko ngo Qatar iri guha ruswa Amerika kugira idafatira u Rwanda ibihano mu gihe rukomeje gufata ngo ubutaka bwa Kongo. Abayobozi b'ingabo z'ibihugu byombi rero twavuga ko bihanganye kugeza ubu bazahurira muri iyo nama. Urabona wazaba umwanya mwiza wo kugira ngo baganire ku bibazo bafitanye? Reka mbaze nkosora akantu kamwe. Ntago Qatar ishobora kuba yatanga ruswa kuri Amerika kugira ngo bareke u Rwanda ngo barutangire ruswa ngo bareke kurifatira ibihano. Ariko ibyo byatangajwe na Edouard Bizimana, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi, niwe nari gukotinga. Uwo minisitiri nyine ni ipfunwe. Impamvu ya mbere reka ndigusobanurire. Nagiye nkubwire ko Amerika ishaka ikintu cyitwa ubuyobozi buhamye, buri stable kandi bufitiwe icyizere. Abarundi rero igihugu cyabo kiri vague, kiri désordre, kiri désorganisé. Hanyuma rero u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga rwubatse igitinyiro ndetse n'icyubahiro ku giti cyarwo. Bivuga ngo ntaho Amerika yahera ijya kuvuga ngo na Kongo irajya gufatira u Rwanda ibihano, kandi Amerika nayo ifite inyungu ku Rwanda ndetse nyinshi cyane kuruta izo yakura i Burundi. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri nagiye nkubwire yuko Qatar nk'umuhuza wa Doha arahuza M23 agahuza na Kinshasa, ntahahuza u Rwanda n'Abarundi. Bivuga ngo rero ibyo ngibyo ni cya gihugu kiba gifite ipfunwe, kwa kundi ukubita umwana yiriza cyangwa akavuna umuheha akiyongeza undi, ariko muri diplomasi nka icyo kintu rwose yaba yibeshye cyane. Warumbajije ati rero iriya nama ngo yaba nari nkubajije ntiko ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda buzayitabira bukahurira n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Burundi. Uburundi bukomeza gushinja u Rwanda ngo nirwo rwafashe Uvira, Uburundi busaba ingabo kuryamira amajanja.
Burundi buvuga ngo Amerika nitagira ikikora ngo u Rwanda ruve muri Uvira izafata ingamba. Burundi bukomeje kohereza ingabo ziri kurwana kandi bo bavuga ko bahanganye n'ingabo z'u Rwanda. Nkavuga ntubwo aba bagabo bakuru b'ingabo cyangwa abayobozi b'ingabo bazahurira muri iyo nama muri Zambia, birashoboka ko wazaba ari umwanya mwiza wo kugira baganire ku bibazo bafitanye. Wowe urabibona uti? nagira ngo mbaze nkubwiye ko n'ubu ngubu baganira, ntabwo ibiganiro byabo ari ibya hariya, ni ukuvuga ngo buri munsi bahora baganira. Si ubwa mbere uzumva ko intumwa z'ubutasi z'u Burundi n'iz'u Rwanda byahuye bikaganira. Bariya bagabo bakuru rero bagiye guhura, bayoboye igisirikare bagiye guhura, harimo ibintu bibiri. Ibyo byose hari ibyo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yemeranijwe na M23 ntiyabikora. Ibyo kandi amasezerano njya numva ko inyuma ya rido ya amasezerano aba yenze n'u Rwanda ruba rureberera kugira ngo hatagira ikivanga kubera FDL iri muri Congo. Bivuze ngo rero nimba ibyo basezerano akagenda ntabikurikiza akabihindura, nta cyizere kereka nimba hari invitation yindi yaba isanzwe yemerera cyangwa yaba ihari hagati y'ibihugu byabo, kuko numva negeze kumva minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe avuga ko bakomeje ibiganiro hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ibyo biganiro kereka babaye bafite invitation y'uko iyo nama ishobora kuba nabo bakagira ibindi biganiro ku giti cyabo, ariko bibaye nta invitation mbona nta mpamvu ihari yo kuba baganira, kuko ibyo baganira byose bazabiganirira ku meza. Ahubwo icyo bagiye gukora, bagiye gutanga amakuru nyirizina ku banyamakuru bazaba bahari bataha, kuko izaba ari inkuru ishyushye kandi ntabwo izaba ishyushye mu karere, izaba ishyushye mu karere ka SADC no mu karere ka East African ndetse na biriya bihugu by'i Burayi. Ni inkuru bagiye gutanga nta kindi. Kubwo urabona ibyemezo byose byafatirwamo, ibyo baganira byose, nta gisubizo bizatanga kuri ya ntambara. Nta gisubizo na kimwe bizatanga kuri iriya ntambara. Iriya ntambara umuti wayo ni abakongomani bazicara, Kisekedi ibyo yemeye akabisinyirira M23 nayo ikemeza ibyo bakoze, ari amasezerano n'idoha akaba yagira umurongo, ariko ibyo atari abakongomani ubwabo nta wundi muntu uzaza. Nibyo ngo baziga ku kibazo cy'intambara iri kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo reka duhite dusa nk'abajya ku yindi ngingo, ariko ntago tujya kure y'iki kibazo n'ubundi cya Kongo. M23 yafashe Uvira, nyuma yaho yongezaho ibindi bice birimo Makobola ya mbere, ya kabiri n'imisozi irangamiye Makobola. Ariko bigaragara ko ku ruhande rw'abarundi na FARDC bari kongera imbaraga, aho bari kohereza abakomando za Baraka hariya mu kibaya cya Tanganyika ngo bakumire M23. Abarundi nabo barohereza ingabo za Bibogobogo za Baraka, byose no gukumira M23 ngitazagira Baraka. Ariko uyu mutwe nawo kuva bafata Makobola ya mbere n'iya kabiri ntago wongeye kwavansa, ahubwo usa nk'uri gucungana n'ibitero ushobora kugabwaho bisubiza inyuma, ariko nawe ari nako wongera imbaraga. Ubu twavuga ko ari gutegurwa iki ku mpande zombi? Cyambere cyo menya yuko nkuko nabikubwiye ubushize, M23 ifite iburizo rikomeye cyane aho ngaho, kuko iri hagati y'umupaka w'u Burundi, iri hagati y'umupaka wa Tanzania, iri hagati y'umupaka wa Zambia. Aho hose bivuze yuko mbere yo kugira ngo ibanze igire ikikora, irabanza ishaka turemaye possible ibitero bituruka hirya bibatera bibakura za Makobola, kuko uzi ko ingabo z'uburu za Tanzania zari zabateze kabakura muri ako gace. Birasaba yuko ibyo ari byo byose babanza gusekiriza aho hantu. Ntabwo rero bakadivansa buriya, ahubwo ikintu ngiye kukubwira kandi uzabona buriya M23 wasanga nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri izongera kwa divansa isohoye abandi basirikare bashyashya, kugira ngo babone force ihagije, ku buryo hasigara force aho ngaho ihagije yishoboye, noneho abandi nabo bakavasa bafata utundi duce. Nicyo kintu giye ndi kubona. Kuba rero nta mirwano ihari ari hagati ya FARDC na coalition yayo, hagati ya FARDC n'abarundi na FDL yabura ya hato na hato muri Masisi irimo, Kivu nawe ya hato na hato, ariko nta gikomeye cyane nk'iyo twabonaga mu minsi yashize. Ni kwa kurwana byoroheze bidakomeye cyane. Ntuvuge ngo ntago bikomeye, birakomeye, kuko ejo bundi sinzi, ejo hari indege yateye Masisi yica abana n'abasivile, ndetse icyo gitero biriya bihugu bikomeye by'i Burayi biri ku ruhande rwa Kisekedi bitangira kubyamagana, barimo n'Ababiligi n'ibiki byose, ngo ntago ari byo. Ibyo rero ndagira ngo nkubwire ko
utwo dutero shumi nitwo M23 buri iriho yitegura kugira ngo ihangane natwe igenda idukuramo naho intambara y'ubutero shumi bwo irabukora kandi bukica abantu benshi cyane. ubwo nkurikije uko ubivuze ni abarundi FARDC bongera imbaraga kugira ariko bakwisubije ibice M23 nayo iri gukora reorganization cyangwa se reorg cyane rwose nuko hano ko bitazakomera. Wari uvuze ingabo za Tanzania urazigaruye, ariko hari bamwe mu bantu nabonye bari kuvuga ati abavuga ko ingabo za Tanzania ziri mu mirwano ngo ntago ari byo. Nk'abo ngabo urabavuga iki? abo nyine buriya iyo dukina diplomasi baba bajongera hari ushobora gusanga igihugu cya Tanzania gishobora kuba cyatanga amafaranga kugira ngo babanze bakure ingabo babanze baneze abantu, ariko kugira ngo batabavuga mu ruhando rw'iyo ntambara. Ariko ndabubwira ko abatanzaniya barimo, kuko ni nabo banarashe izo ngabo zibakura muri aho ngo Makobora bakoresheje ubwato bari muri Tanganyika. Ingabo rero zirimo, bashobora no kutazohereza ku butaka, ariko urumva nk'ayo mato agakora igikorwa cyangwa se bakaniyoberanya, nabyo byashoboka. Nk'uko ubu ngubu abasirikare b'abarundi banze kwambara inifomu ya FRDC kugira ngo rero batayambara, hari impamvu, no kugira ngo bayambare nayo hari indi mpamvu yari yateguwe ku bayobozi babo. yego. Ariko noneho turi kubona andi makimbirane hagati ya MONUSCO na M23 nyuma yo kurasa ibya bitero by'amadrone bya FARDC byarashe muri Masisi bikica n'abaturage. Uziko MONUSCO yasohoye itangazo ivuga ati twamaganye ibyo bitero, ariko ntiyakomoza kuwabigabye. M23 ikavuga iti murabizi neza ko ari FARDC ariko ntimwayivuze mu izina, mugabanye uburyarya. Ati kandi ibyo bitero FARDC igabikoresheje amadrone ni ubutasi bwa MONUSCO buba bwayihaye amakuru. Iri hangana rije hagati ya 23 na MONUSCO wowe urarivuga iki? Iyo hangana ntabwo ari uburibaye, no kuva muri Kivu y'Amajyaruguru MONUSCO iri mu bantu bafashije Kisekedi cyane kuba barwanya M23, ndetse ikajya inabafasha ibaha ibikoresho by'ubutasi, ibaha amadrone, ibaha imbunda. Si ubwa mbere MONUSCO yigeze kwivanga na FDLR na FRDC na Wazalendo bagaba ibitero kuri M23. Ikindi cya kabiri bajya gufata Goma, hari amakuru y'ibanga yasohotse agaragaza ko MONUSCO yarenze uruvudi cyane mu buryo bweruye bwo kubwiriya ntambara yo muri Goma ya Goma yo hagati ya MONUSCO, FRDC na FDLR barwanya M23. Hanyuma rero iyo bigeze hariya buri umwe wese asohora itangazo yirwanaho kugira ngo hatagira abo babyegekaho. Ikindi cya kabiri MONUSCO iri hariya ku masezerano ya Kongo, y'igihugu cya Kongo. M23 rero ni inyeshyamba, nta gihugu zifite. Bivuga ngo rero byanga byakunda MONUSCO igomba kubogamira ku gihugu kuruta inyeshyamba. Tugaruke gato, hari situation rwose numva nakubazaho, kuko umunsi ku munsi bigaragara ko hari ikijya mbere kuziye mpamvu. M23 yasabwe n'abanyamerika kuva Uvira, iyo itangaza ko ihavuye, ariko kugeza ubu ntangabo z'abarundi Wazalendo, FDLR, FARDC barasubira muri ya mugi, ndetse na zangabo zidafite aho zibogamiye M23 yasabaga ntazo tubona. Kugeza ubu cya gitutu cy'abanyamerika kuri Uvira gisa nkaho cyahagaze aho ngaho. M23 ntibyarangiye, iby'igitutu kuri Uvira ntibyarangiye, kuko bigaragara ko inawugenzura mu buryo buri strategique. Irawugenzura kubera ko n'umuvugizi wungirije Oscar Barinda yavuze yuko umujyi wa Uvira ingabo zawuvuyemo barindwa na local defense cyangwa abapolisi. So ubwo rero nta ndemera yuko M23 rwose kiri Uvira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iby'igitutu cy'abanyamerika n'abandi ku mujyi wa Uvira cyo kugeza ubu urabona gikomeje cyangwa cyaracecetse? Kuzihe mpamvu rero bashizeho igitutu ya 23 ngive Uvira, ariko bikagaragara ko ikigenzura uyu mujyi mu buryo buri strategique, ariko bagahitamo kwinumira mu gihe abarundi bo bari gusakuza ati ntacyo muri gukora baracyawugenzura? Ubundi mu masezerano bari basabye M23 gutanga umujyi umwe kandi ukomeye hagati ya Bukavu na hagati ya Goma.
M23 rero ibakina umutwe irwana ikoresheje imbaraga ifata Uvira irangije ibaha Uvira ariko yabahaye Uvira kuri negociation kugira ngo barebe ko amasezerano ya Doha yakorwa. Ibyo rero ntago byakunze kugira ngo rero ntuza yabahaye Uvira cyangwa yabahaye Walikale? Yabahaye Uvira kuko na Walikale bagezemo baragaruka koko. Yarawubahaye koko none se ko tubona batawusubiramo? Ntago bawusubiramo nyine yarawubahaye nuko abananiye nyine. Manu ntunsetse rwose yarawubahaye ariko ntago bawufashe ngo bawusubire. Ubwo se bawubahaye gute? Ntago bawufashe urumva yabakinye ikarita. Reka tubivuge gutya. Urakoze. Ubwo bikaba bizabasaba iki rero? Ni imbaraga zabo za gisirikare bakomeza kugaragaza. Urabona izi imbaraga za gisirikare zizakoramo? Muri ya muri ntambara ntago hazakora imbaraga za gisirikare ahubwo hagiye gukora imbaraga za diplomasi. Ni diplomasi niyo igiye gukora hariya kuko urabona ko harimo ibihugu bikomeye kandi bitanga amabwiriza buri kimwe ku kindi. Ubwo rero ibyo ari byo byose hari harakora diplomasi urusha undi diplomasi niwe uri bugire ijambo. Imbaraga za gisirikare ziraza nyuma ya diplomasi. Hari ikindi wakongeraho wenda ntakubajije cyangwa se wifuza kuvuga mbere ko turangiza? Oya nta kindi. Urakoze cyane bwana Emmanuel, ukomeze kugira ibihe byiza. Urakoze cyane nawe Claude.